Bienvenue sur votre chaîne préférée, Libéré TV. Le frère JP du ciel va nous partager une exhortation très nourrissante sur le thème « L'adoration dans le désert ». Suivez jusqu'à la fin et vous serez bénis. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager le lien. Shalom peuple de Dieu, ni frère JP du ciel. Ninakuja na neno fupi ambayo inasema maabudu katika jangwa. Tuko mkitabu ya Yobu sura 2 mstari wa 9 hadi 10. Tunasoma kwa jina la Yesu. Alafu mke wake akamwambia, ungali nashikamana na utimilifu wako? Kufuru Mungu na kufa. Lakini akamwambia, unasema kama mmoja wa wanawake wapumbavu anavyosema. Nini tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate mabaya? Katika maneno haya yote Yobu hakukosa kwa midomo yake. Ni vizuri kuabudu Mungu wakati anapokutendea, wakati unapoona mkono wake miujiza, lakini ni normal, ni kawaida, maana hata wapagani nao wanafanya hivyo. Lakini jambo isiyokuwa ya kawaida, jambo ya juu na watu ambao wameshakomaa kiroho, ni wakati unapitia mambo mazito, ni wakati unapitia ukosefu, shida na matatizo kadhalika, lakini unabakia napenda Mungu, lakini unabakia na abudu Mungu, kumuimbia na kumchezea. Hiyo ni kitu isiyokuwa ya kawaida, na ndio maabudu iliyokuwa kamilifu kabisa ambao watu wanakomaa kiroho. Sikia nikwambie, wametudanganya, wametuambia eti Mkristo haezi gonjwa, Mkristo haezi panga, Mkristo haezi pata matatizo. Hiyo ni mahubiri ya uongo. Yesu amesema nini? Amesema tutapata 100 lakini pamoja na mateso. Ukisoma maandiko, hata watu waliotutangulia kama vile baba yetu Ibrahimu wa imani, maandiko yanasema alitembea na Mungu, lakini kwa wakati fulani alikuwa hana mtoto. Tuseme nini juu ya Yobu? Hapa kwenye tumesoma alikuwa mwaminifu, alikuwa integre mbele za Mungu, lakini alifiwa na watoto, alipoteza mali na utajiri, na hata magonjwa ilimupata. Sikia nikwambie, matatizo, shida ni sehemu katika maisha ya Mkristo. Maana katika kitabu ya Zaburi maandiko yanasema eti mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humuokoa nayo. Matatizo ni sehemu ya kutuhimiza na kutukomaza katika Bwana. Ila kitu ninachokuomba, dumu katika maombi, dumu katika maabudu, dumu katika utakaso, ingawaje shida na matatizo visikutenganishe mbali na Yesu wako, lakini ikuwe chanzo ya maabudu mbele za Bwana. Kuna wengine suluhisho ya matatizo ambao nao katika maisha yako ni pia kumwabudu Mungu, pia kumsifu Mungu. Maana ukiangalia wana wa Israeli mbele ya ukuta wa Yeriko, hawakunungunika wala kulia, lakini Mungu aliwaambia wapige shangwe na vigelegele, alama za sifa na maabudu, na ukuta wa Yeriko ulianguka. Niseme nini juu ya Paulo? Sikia nikwambie, mateso ama majaribu inapotupata, maandiko yanasema, Mungu anasema hata ruhusu majaribu ipite kiasi ya imani yetu, lakini pamoja na majaribu anaweka mlango ili kuipitishia mbali na shida. Sikia nikwambie, hata upite katika bonde la uvuli wa mauti, isemavyo neno la Bwana, iko pamoja na wewe hata kuacha. Ni yeye Mungu ambaye aliyekuwa katika tanuru la moto wakati walipotupa watumishi wake, na ni yeye atakuwa pamoja na wewe kama vile alivyokuwa pamoja na Daniel katika tundu ya simba. Baki mwaminifu kwa Mungu, baki naomba, baki katika utakaso, na Bwana
atakusaidia. Maana maandiko yanasema, ukisoma Yobu 40, maandiko yanasema na Mungu akakumbuka Yobu, akampatia double ya vitu ambavyo alikuwa amepoteza hapo awali. Sikia nikwambie, jangwa ina mwisho wake. Jua baada ya jangwa ndani yako pale mbele pana utukufu mkubwa ambao uko mbele, iko pale mbele yako, unapostahimili na kubaki mwaminifu mbele za Mungu. Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu katika mambo mazito unayoyapitia, lakini ujue ya kuwa yuko pamoja na wewe. Yeye ni mwaminifu na atatimiza